Mi smo se potrudili da za vas pripremimo priliku za koju se nadamo da će vam se dobiti. Pozvaću našeg psihologa Radeta Lepića kao i Sašu Raškovića da vam požele dobrodošli. Dobrodošli u jednu od najboljih i najstarijih škola u našem kraju. Ovog dana praktično počinje, kako kažu, vaš najveći period, odnosno đačko doba. Naime, za jedno mesec i po dana vi ćete se ovdje pojaviti kao đaci prvaci koji će doći na testiranje. A onda počinju lepi dani druženja, učenja i otkrivanja novog sveta koji se zove škola i sve ostalo. Dobrodošli još jednom i lepo uživajte u programu koji su napravili naši malo stariji drugari. A nakon toga vidimo se na testiranju. Ćao!